ene ye fiada so de na say ye bojaye na rese de ma fa me ho ya na say o chena no pa 10 pepepe won kra ne mpotemu a ye hia wo Legon Botanical Gardens ehona color party ebaso ebusia Badwam sini we no kwasi a family affair. Oh yes, family of 5, 20 Ghana cedis. We know okunu ne wo mamo ye 5 20 Ghana cedis. Na se che obi atua 4 cedis. Ye pese ye de cha okra. Ye pese ye de cha okra. Etu ochina we nkran so kra sa ofie. Yes. Uma nkran ne pie ya che. Ache. Umfa nkran ne mbra. Thank you. O mehia namfo foforo. So because environment no enye hostel a friendly environment. Thank you. And my body suya de papa e de free one. So what bad time kra na person fa kwada ne bra. Kwada fo mbra. No mehia namfo no mu suya ne papa and fa free outfro enchen. Kwasi. So me catch us ada me kwa asante a chema gogo no. Yes. Ya me hu nkunim no. Rosemary akra 3 years. The we say me hwe woni akwasi nsi akra say opesu wo hu akwasi nsi akeke. Fombra. Na mo mani ensa autograph mama. Na mo so me join bi na be fa ayonkufa. So thank you. Obani bi kajem say bi ukoto so mo do mama eco school akese no. It is not because of who no for sika o. Debi ukopi ho no mu a wo share adam profobia be other opportunities. Thank you. E dey amount. So sana no sana ye ka kire say nyame hire nipa. Lack e wo ho. Yes. But emma odem ho no. Eh yo we be bo punumo. Yes, pie kakra. Pie. Obuafo no onimu fie. Pie. Any question say start pie. Oh yes, I'm telling you. Any me problem no. Oh yes, I'm telling you. Me nchia nkrofo. Sure. Nipa de o ma I know just say upie na upie basa. Yes. Pie ne ko baby a at least wow crab it be there about so. There are 3 reasons in the Nyesika. Save, invest, and now spend. Chawonum. Sika na apade egu wonum no. Engu ma se bobia metamu bemedi. Omu a kotena baby a wow baby sika fo tena. Yes. Baby a prema fo tena. Divine connection abo ho mpaye wa so dem aba no. Emebo opunumo. Brakala party akesefo ba bra bi anyomfo ba Perez music ba ye nyina ye hia ye nyi yani ambrado ahia 20 Ghana 20 cedis nipa 5 na they say this here kasa kwara bre Legon Botanical Gardens ochina me ahwe wanim wonim say we so ba ultimate do mat ba oh yes ultimate do ice chest ba we nya by force ye nya aduane ye nsa bi etodua no ye wadua kakra bi bi apaso de ba bia fa bra na betrase na be enjoy be familiarize ebi adwuma na wo ye no obi wo ba bi obetimi aye main supplier de amount thank you na because wo mpie ntiri wo nhia no wo tena betimi ahia no bra enye wo tena nko na wo pia se bo dwa no ebeguo pie na o ma ne nso no emframa kakra form ho omo ma akoma hyede ma che so mo say ko Tuesday ya to so omo akwai 24th ya o to so na do ko na emframa ho form ho no me refresh at least I come on. Tienshia ya me ado chena no pa. Oba so colors no. Yes. Color with match red, with match orange, with match black, with match white, with match green, blue, and the determined group ah. E o de. Me de na shemi. Bra. Ye nyina ye nyi ani. O chena no pa. Ye de na shemi. Ewi na ya ba betu. Ajo say bia hye ye. O nyame ado. Ye de nyame ase. And that's your last Friday of the 9th month. It's here to when I tell you me dey. Yes. E bibia ye fine. And the last Friday of the month. Well, tonight last day. Yes. Of the month. Last day. Ba no me Sunday. It can say kwata. By today. Bia. I sorted. Yes. So what I'm catch was nyame behwe ne ma. Behwe ne ma. Yes. O si ni oye adwuma no odidi na adwuma ho. Dwuma ni bia so na katua ese no. So let me chan. And na dia cha no. Bia, why ye adwuma bia. Ya bo. Nyina ye wo visa card ye nkodi la o bank ye. E ba no nsia kora ye hwe ye be yini da. Digitalization environment ukuta phone hia so ka kodi queue so. Obo a waje omomo no waje pa na adoko. So se na bia bank na nkasa kora no traffic na o bank no. So better. Yes. Because you have always been preaching distance. To be traffic. Say fantasy would you say a 2 1
papa na be wa tua to the phone so no na ekro depend on the bank ba me de ka me kwa nka ntwen na nka dwada okay because e ba fiada sa da weekend ne mo bobo mu sa du dwada na ne budget waye Snobia and Snobia the start date of the budget. The budget. Okay. The Snobia the start date of the budget. Obi won me budget wa dey be ha. Obi okwa ne de ko nyanka enko hye next month team. Ehona the budget na kwa. Say ye mu say. Obi so ko nyanka no pe ye kasa wie yapa. Na nka tom. Obi so kura na nko hia ne de nra. Ne fie wura gina ne pula chi. Snobia ne the budget say ne da start the free. Wo kwati say kura otimi ne ye cha kasa otimi de wo de no. Be 3 months otimi de come de ne ho. Wo you okay? So we dey so you sorted. Nyame tia so nyame de ba. Incoming there Daily Graphic. Or the Justice Jones. E ju ho no be gina wo he. Very okay. Income so we incoming MP. Oh yes, Asante Mampo. Yes. Yes. Asante. So wa franto na say o osono franto. Me ko gina apre mrahye bedwa akonya wo Asante Mampo. On the ticket of which party? Me hia chirinya na me hia osono na me nyina franfranto na me hia praye. Okay, wo hia kube nso. Me hia kube. Wo hia laptop. Me hia eya amanfo a Ghana mramo mo kwanso betimi ato aba e wo Asante Mampo. Beto ama wo. Omo na me hia omo. Ba so nim say community bia nso ne trend ne de. Adwa me say omo me hia omo no. Eye Asante Mamponfo a abato komisa mo kwanya so betimi ato aba. So ogina osono ne so de chinya si ne so sa frafranto no opam no se kube no kwa akobo eno nya me issue ba se wonim so say okwa Asante Mantemo a baby to say asawase yenim say it's on the ticket of NDC baby to say Asante Mampo is on the ticket of MPP it is okoye mistake na wo kogina asawase na so de MPP kwa wo be gina ne de wo be gina na so obenya no so ya asemfoforo baby nsu a ne ne okuta osoro ne so mo mampani Frank Atoni no ewi ni ye no course of ompe no o manfa no okay etina meka se aba ne so wonimu a na wonim baabi akwa akogina enya baabi a ode ekọ no na se eye se amanfo na tikromo no wo mu ani so se akwasinsia na represent wo mu a mahibdwani ma de hye wa Asante Mampo a ebeboa ya na ni amanfo wa Asante Mampo ehwe ye se since 1992 year body to one no yenya MPB a watim di nwuma abakuri ba meka to Asante Mampo ka one of the towns ubetimi atrema start school from crèche university abo masters yes Asante Mampo no it is eba the human resource there Ghana ha adwa sebinstro na meka meni ba bia omo bi echen ye na mu maka nwuma no tie no na akwasi di ba be ka Mampo nye opa okwa akotwe nwuma no e de aba se na be ya the human resource na wonom no sebi omo ntrase na omo nsai eno ni akwasinsia that is it so you can even go as an independent candidate media me se me hia oso na me hia chinya me hia kube na me hia fafato na me hia sa Asante Mampo fo bagima to me sa akwasinsia be gina ya na mu o ne epe wo se be ma tentegram wo sa wo so de omu be ombe de be ma wo Asante Mampo kan ko ne mpuntuo eno ani ade hia yes ya bra na rhetorics eno mompe how bia mope the man for the job enya kasa tenti asebia Mampo fo hia adwuma ye wo graduate ye wo teachers ye wo nurses ye wo HR one ye ni no Asante Mampo enso aka nwuma I say Ghana we are part of the few towns yeah bet me started from crèche no abo masters onko ba bia na se won se nka ka so won pe party bia because we say nka de ni motimi famu a ko betime you running mates Adom Mampo me se onko skwa onko ba bia o onko ba bia from crèche no abo masters Asante Mampo na okay Ghana aside obefa no the regional capitals then there is some transfer me boats eba this way sir na regional capitals we say enyu obia kura na what that opportunity na Mampo won baby kura de nanse kura na ye polytechnic ya ni technical university e go munka polynkwa na esuno mo so ba mo yo university wo ho adwa crèche primary GHS SHS university no yes in the Amstead yes University first na University of Education Winneba Mampo campus okay and na president Kufuor da mo ba de beto pani apia kenten
Ghana how company for aboama Ghana gina na so ye pa untimi nyine din emfemfem et na se fata se ye de asante mampon suapon kese no ebeto openi no ene ye Amstead se ye champion school e ba Greek science dia adwa menko okay yankwe tibia na kwem asante mampon be ye nyina se ase aka asante mampon se mami for happy birthday nkoma na nesi ofi asante mampon na birthday. Okay. Then I wish you all the best. Nyame nhyira no nyo kese. Kopem so be ye kese pa. Happy birthday. Enko masanso na a former student of Badwam Senior High School. Nanaso. Onso na enso ye onso ne birthday. Onso happy birthday enko fmo. Said no ma ya we said National Science and Maths Quiz. Yes. Badwam Senior High School. Oh, kwesi 2023. Kwesi mame nko bonweremra. So be mu ani abre ne wa hwe Joy News. No tie Joy FM, yes. Science and Maths Quiz. No heard the wonders. Yeah, I'm a near senior high school for great at maths. Omo na be gina fi. Okay. Somebody kaka to say fear ha nyina. Obie no a wakọ secondary school a yenya chief justice afrim apart from makosi siam gina. Ebusia mame nko bonwere ya Santo Rural Bank. Adwumayefo wo ho. In fact, I just had your message. Say Adom de want to turn us. Rural Bank. Yes, Rural Bank rima Adomo. Yedamase. Adom Konk feno pack up menumre. Ya wo mbepon. Yedamase pa. Ade beba sentimental say be pay surprise visit. Baby account o. Baby account right. Be pay surprise visit. E wo ya Santo Rural Bank ya e wo bonre. Yenko. Okay. Reduce president powers. Justice Doche na eka ne seye. Guarantor system has outlived usefulness. Electoral Commission so na can say UN supports try to evaluate anti-corruption plan. Ghanaian Times the AFCON trophy arrives in Ghana November 26 for 3-day tour. Highly sexually active population, low contraceptive use. Ghana Health Service expressed concern. Minority calls on government to abandon plans to sell NIB. Limited voter registration exercise. EC registers over 673,276 eligible voters, set to meet 700,000 target. Trial begins of blogger, others accused of causing panic dollar withdrawals. Ghanaian Times, I don't know. Daily Guide now for Jeff Kunadu extorts Dampare. Dr. Anya unlocks secret to long life. So okay, Dr. Felisanya. Yes, one of the fantastic doctors, Ghana, Nyamedia Chaye. Watch your coin, I'll bet me a fast what never see. Ache, do nkwana me. Say you be able ya. Say yaka kwensia. Say what nasi pass be out you free ya dear one and say some dear. To Daily Guide, page 6. That can kind. Your online portal on we near the here me. Okay. A Dawson and I reviews the secret. Woman 85 accused of witchcraft battling for life. And why you can't a semono. Obi feel say maame ne ye bayfo because omo ba bia frimu maame ne na are na najo and watch se kan twitwa maame wo nipam finfin mantem mo heyai na me ka sa anti witchcraft bill no ma pass. Well enti emrande ne be ye adwuma ene ye fiada eme fiada ye kwe agwakansie mu nsem beba sister Sandy bi ye guy woni PSC star ahosepe ye de bebro asem yidika ejina mu se afa interviews bi hormo na ye twafiri ho ama na mpensem mu atwa so bedwam se ni ye basisia.